umuhanzi Harmonize kuri wa gatanu yashyize hanze indirimbo yitwa Amen. Ni indirimbo yasohoye mu kuzirikana urupfu rw'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa witabye Imana muri iki cyumweru gishize. Ni urupfu rwabaje benshi, rero Harmonize yakoze indirimbo mu rwego rwo kumuzirikana no kwibuka muri iyi minsi 7 bashyizeho mu gihugu cya Tanzania cyo kwibuka urupfu rw'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa. Ni indirimbo rero yashyizeho kuri wa gatanu, ikaba yari indirimbo yakoze mu rwego rwo kumuzirikana. Rero kuri ubu urajya kuri YouTube ugasanga iyo ndirimbo yarasibwe, nta ikiri kuri YouTube kubera claim ya copyright. Iyi video rero ikaba yarakuwe kuri YouTube kubw'ikirego cyatanzwe n'umuhanzikazi w'umuraperi witwa Rosalie nawe wo mu gihugu cya Tanzania, arega avuga ko indirimbo Amen ya Harmonize yaba yaribye beat. Harmonize akaba yaribye beat Rosalie mu ndirimbo yakoze yitwa Kanyor Aleng, rukaba ari ururimi rw'Abamasai, ariko iryo jambo rikaba risobanuye I love you. So iyo ndirimbo rero ikaba yakuwe kuri YouTube, muri aka kanya ukaba udashobora kuyibona kubw'ikirego cyatanzwe na Rosalie. Ibi ni ibintu byagiye biba inshuro nyinshi. Hari n'indirimbo ya Uno Harmonize yigeze gukora nayo producer wo muri Kenya witwa Magic Enga, akayikuraho nawe arega avuga ko ari yamwibye beat, bakaba barabivuganyeho. Ubu rero inkuru hari nuko Rosalie indirimbo ya Harmonize yaba yareze bakayikura kuri YouTube. Mukomeze rero gukurikira ibiganiro bya Busara Note. Naha dusoreje kuri uyu munsi, naho ubutaha.